Özümüz atalarımız dört dalada törüldü. Özümüzde hayırlısı var. Men kayırım adamım. Atam adı Kalgoço, özünün atını Toktebek. Men kayırılgım kelet Kamçıyak İsrail inme. Сүйетін жасқан Санжараңарды оқыдым. Бекен байка алып келіп берді. Танискарды Бекен байканы. Мен пута кетіп атамын, Черепев болып, докторада төрелген, бірақ чырпықта да іштейді екен. Сіз мен чоғы жақты біле? Санжараңы. Бекен Исраил Бекен мен сұнтып қалдым. Мұқан ба? Мұсмақұлов. Кім дейсіз? Мұқан Мұсмақұлов деген бар. Жоқ, ал өзі Черепев екен. Дөп талада төреліп бір, мен адам төрелген жерде төреліп бір. Анан, ұшы кітеп бойынша, мысалы, бұл қаланың балдары жөнінде. Bir жеріне қарасам, Айдулат, Құдайбердінің баласы болып тұрады. Bir жерде қарасам, қаланың баласы болып тұрады. Айдулат. Түнтөй менен Туңғатар қаяқтан келген. Bir китепте жүрет. Айдулаттың баласы Түнтөй менен Туңғатар деп. Bir китепте жүрет Қабаның балдары деп. Мен ошоны билбей жүрөм. Жерде Туңғатар Түнтөй туғандарыбыз Айдулаттан айрыкча бетмет өйдө, анан 9 сороодо болгон да. Алар Қабаның баласы деп келет. Сиз айткандай кейбир сахналарда Қабаның бир туугандары болуп калат. Бирок ушу Сапарбек Закировдун китебин окусаңыздар, ал киши да 36 жыл чоң окуучу киши болгон да. Анан ошол киши Қабаның тукуму тууралуу, Байызбек тукуму тууралуу өзүнчө тыянак чыгарганда 5-6 sandır açının, kaçkın ortaytıkın, bala açkın, ayrıçılıkın, arkadaşlar varken bağırın çoğun tuttuğunu ona gelin. Bölümünde bir yerde atamalı, bir yerde bala satansın, şu böyle cüvek hatta. Ancak var. Bayızbek'tin Botoş, Sarık, Kaydulat, Candulat diyen Türk balası var. Bayızbek. Балдардын баары бала чакал болгон. Мына Байболоттон улус Байболот да Байызбектин балдары. Ботош, бул Байболот. Жортулчу Байболот деп коебуз. Жортулчу Байболоттун Курманкул Токбай Жээнбектен 3 баласы болгон. Курманкулдун 3-4 аялы болгон. Курманкулдун 1-чи аялынан Асырке Айдеке, 2-чи аялынан Күрөң Момой Маман, 3-чи аялынан Дади Кадан деген. Ушундай 6-7 мончакты бала бар да. Bunun bağlı öyle çekler var. Öyle çekti. Oşo zamanlarda Sarık atamız balalı olmayı yürürken. Balası çok. Karp da var iken. Bu sancılar da var. Karp bir cırtısına var, böyle bayılışırken, ona gel atıp, ona da ilahan iken çoğda. Şunun bana kayaklara, kimge var, yeni tuğumlarla var, izlarla var, buraya ölecekse gerek, gözüne aksakallı bir kişi de olup, hey Sarık, sen mal sorarsan çolpanatta var, baş sorarsan mancılığa var diye unuttun bile. Okan çok bölümde gözden kayıp oldu. Oşanda Sarık düşünüp, yüne gelip, Bırtımanların çakırıp bayılacaksın, çakırıp, aksar başlıkları türü ötüyor. Ertesi günü bir cengil üye alıp, ögüncük de alıp, soyutun alıp, bana mancılıkta kalanı. Mancılığı var sıyırıp, onun günü ona kadar ketkenler değil, 9 aydan değil, bazı ketkenler değil, boyuna bükülürken bayışırsın. 9 aydan değil, terör vaktisi geldiğinde, ırım kılıçıp, bu aydan sonra oldu da, bayışırsın, sırt katörük görürken. O şunda, Kaydulat Sarık'tan küçükken Kaydulat'tı, bak sen alıp geldi okladı, Beylik basında, taap geldi, taraftan edildi. Ana Bozüyü'ndeki hukukun arasından vergisi alışıp ataydı, rımdırışıp. Sattı oluşu o çünkü Kaydulat kavanı taap geldi. Atın kava koyacak. Benden ayıp koydu.
жана бизге мындай жакшы карап алган жазмачылар жазып тарышкан бир тери деп айтат кыргыз. Каба деген кадимки Каба Туlla. Алланын үйү Каба дегенди Каба деп атын койгон. Уну кап койгон. Ошон менен Кабаны Кайдулат тапты, бактуу болду. Кайдулаттын аялы төрөп, бала токтогой жүрүшкөн. Ошол күнү аялы төрөп, Тунга тартырылды. Кайдулаттын байчысы Тунга тартырылды. Кийинки баласы Күнтөй болду. Дайыр аялынан төрөгө чыгартылды. Бул Кайдулаттын туугу. Мына ошол Каба 2 жашка келгенде, төрөгөдө 2 жашка келгенде атасы Сарып байчысы келте оорусу менен ооруп көз жумат. Бала жетим кылат Каба. Кабаны Кайдулат багып чоңойтат. Ушул санжыр бар. Дайыр санжыр бар. Кайдулат кадимгидей ушу багып чоңойтат, жакшы бала Кабаны. Каба чоңоюп калган убакыт экен, бир 16-17 жыл калганбы, бир санжыры бар. Бир ашка оюн окулуп да чоң ашта. Ошол жака атасы Кайдулат мурун кетип калган экен, уктап калганбы, анан туруп Кайдулаттын бир атын токуп минейин десе, Тунгатар менен Күнтөй талашат. Экөө талашып, анан бай чатак чыгып кетет. Анан баягы балдар айтып турат, сен өзүңүн атаңдын атын мен, биздин атабыздын аты деп. Бала да балдар. Ошондон Каба укпап тур да, Исаактын баласы экен, үчөбөс экен. Кабанын карнына тошчулар. Карны бирөөгө жак болот. Энеси Турсалбай Кайдулаттын байчысы. Келсе Кайдулат. Анан Кайдулат кайдан байчысы, ушундай болду, чатак болду. Анан Кайдулат баласын, аялы барын таркалайт, урушат, эмне кылганын алат. Анан Кайдулат барып, Кабаны тургузуп алдына дейт. Sen ушундай менин бир тууган агам баласысың. Алар ушундай. Сенен бойго жеттиң. Угарың ушул туура бирок. Деп анан кийин тургузуп сооротуп анан аял алып берген экен. Ошондон биринчи байчесинен анан кийин Кабаны боз тери, ак тери, эң тери деген 3 бала төрөлдү. Экинчисинен Куттук Сейит төрөлдү. Үчүнчүсүнөн Шыкмамат. Бул жерде көп жерде айтылбай жүрөт, жана Атакара, Ботокара деген баласы бар болбойбу Кабанын. Ошол Атакара, Ботокара Куттук Сейиттен. Анан Куттук Сейиттен анан Атакара, Ботокара болуп, анан Ботокарадан анан Такай Тезек. Анан ошол жана Тезектен анан кийин Алтоо. Мына ушул балдар ушундай келет да Кабага. Ал эми Шыкмамат болсо, бул кичүү аялынан болгон Шыкмамат. Шыкмаматтын балдары жерде Шыкмаматтар бар болсо, ал Шыкмамат жөнүндө да айтып беребиз. Шыкмаматтын 3 баласы бар. Кудаш, Кожош, Култай деген. Кудаш бий болгон экен. Кудаш бийдин тукумдары Кожояр, Кудаяр, Алдаяр деп Бөлөкбай деп 4 атадан турат. Булар көлдө. Өскөл районунун 24 айылда турат. Бостериден башкасы бүт Кудаш бийдин баласы. Бир эле айыл Кожош. Ал эми Култай деген баласынан Бөбүй Бактороз деген 2 баласы бар. Култайдын балдары. Булар жана бөбүйлөр, бул Кеминдеги бөбүйлөр, Кочкордогу бөбүйлөр, жана Көлдөгү Чиркейдин арасындагы бөбүйлөр. Булар Култайдын тукуму болот. Бактороз бөбүй деген 2 руу бар. Булар көп, жана кадимки Жаңыл мырзадагы Атакозу Чабак, ошол бөбүйдүн балдары да. Бөбүй Батырдын балдары болот. Бөбүй Батырдын өз аты Балбай экен. Өзү бөөдөй болгон деп аялдар ат койгон экен, ушул балдар коркуп анан бөбүй деп кличка болуп калганда кошумча ат болду. Ал эми Тунгатар Күнтөйлөр, Кайдулаттар булар Кабаны атабыз деп айтышат дайымачы. Бирок таянган санжыра жок. Эч жерде айтылачы, себебин айтылса айта алышпайт. Мына биз ушул жерде такалып турабыз да, жана айырма ушунда болот. Анан Кайдулаттын баласы болуусу келбей эле Кабанын улуу аялынан биз деп чыгат. Анан эле мен тырышып отуруп калам. Ой, бияктан мынтип турбай депчи. Биз ушуну азыр ошо тактай турганбыз да чынында.
ошол туугандары